Hadian kendai sengi kejinya ki dah kabasong syat kan uba HB nong lang Hamadan Malki nakaliang kinoilam ka foundation kila kerpat ringkat kejing jau umat yau budeban lej nok sya hospital namar kokot ka khia jong u kam ilong shu. Hadian kejing kerpat jong kinoilam nakaliang uba HB nong lang ulam menjur ban lej hospital haringkat kejing pensngau ba kejinya ki kan nang yai peteng bat bakim pat pendam hak sorkar. Tak ya ka kebo yo tangmut jong pi yo khlai jong pi ya kitir ki jong pi bad dari mano babak kli ya kan kajing syak sitom ke jong pi mentah kadai kani ka sarkar ka bayalami ka jalama kli ade nam dei nagi padba mano ban bak kli ada ja AU chairman jong i kasur padba plus ngo ya kapan ya Kuat teknisi berjumpi kita berkin komet jumpi kita nak tahu diri itu mah ban tasik ban tasik ya sini sekarang kejadian ini mah ini kejadian movement kejadian berlok ban ya sih keren Sungguh pangunut banji parang ngelam bapim jauh mah ikilam kami ki halau wah kinong ngelam babar ngelapor kahat balai kejengihap kamdai kejubak rumta gini nilai baniwa ya kejengihap dan kami masuk buat dan kerpat boleh dapat pak pelik bu yang apa sih kalau staff ngelit kalau dah ngelit baru ngenuh teri jengile banyak kuat malah kat bangarang semua possible ni hang baca semua bawan paibian ni kerja bat undap dia kadang malki dan kenyo dia atas kedri minum pedang lagi ni minum dalai lo minum pedang kerbat di pada balai tu yang civil hospital bat num pentut menuru nang civil nilai dah terbesok berduan pai lebih ubat bah ni pendap ya kabaran malki skinong ram kisang ram hilong pa kapar kala dai bungki maaf yang suakan nilai tajum pi bat bat kinong ram nilai bu yang asas segala sta Betul mengikut kita dah. Betul mengikut kita. Long, pemenang. Yang lain kita. Pemenang. Mari,
Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.